bakunzi ba channel yacu Isinyesi TV, twongeye kubasuhuza mugira ijoro ryiza, ariko tunabasaba kwihangana kubera ko ngira ngo abantu benshi bajya kuryama bamaze kwiyegereza imbuga nkoranyambaga. Nagira ngo mabwire inkuru y'akababaro, gusa aracyari icyizere kuko timu zibishinzwe ziri kubikoraho. Ibyo tugiye kuvugaho, twaba tugiye kuvuga ku kibazo kiri kuri WhatsApp. ngira ngo bamwe rwose ntabwo ubu ngubu bari kubasha kwakira message ntabwo no kuzohereza Facebook ndetse na Instagram. Ubwo zikaba ari imbuga kugeza uyu munota zimaze hafi amasaha abiri yose zitarimo zikora. ngira ngo bamwe bamaze kwakira SMS ku matelefone yabo, n'imbuga nkoranyambaga zitandukanye zatangiye kunyuzaho ko izo mbuga zitarimo gukora nk'uko byari bikwiriye. ngira ngo iyo umuntu avuze WhatsApp, Facebook, Instagram na Messenger aba avuze ikintu kigari, kuko ngira ngo buri muntu wese mu bantu batandukanye baba bafite amakonti hirya no hino. Izo mbuga nkoranyambaga zikaba zarigaruriye imitima y'abantu batandukanye ku isi yose, ntabwo ari hano mu Rwanda cyangwa muri Afurika gusa, ni hirya no hino ku isi, kuko usanga n'imbuga zikura umunsi ku munsi. Aho urubuga rwa Facebook rufite nibura amakonti cyangwa se abayuza biliyoni 2.85, ni ukuvuga ngo ni miliyari 2.85. abo ni abantu bafite amakonti bayikoresha umunsi ku munsi, bakaba barazamutse cyane aho bageze uyu munsi kuri miliyari 3.51 bakoresha urwo rubuga mu gihe cy'ukwezi gusa. Byonyine mu gihe cy'umwaka wa 2021 mu kwa karindwi, urubuga rwa Facebook rukaba rwarazamutse rwose ho abarukoreshaho igice cya miliyari. Nagira ngo twifashishije ibyegeranyo binyura ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, tubashe kureba nkangaha. Imbuga zitandukanye zirakomeza kugaragaza rwose ko hari ikibazo cyatumye imbuga nkoranyambaga Facebook, Instagram, WhatsApp zahagaze, zikaba zitari gukora, kandi bakaba batarimo bagaragaza mu by'ukuri ikibazo cyabiteye. Ahubwo imbuga nka BBC n'izindi zitandukanye zirimo ziratangaza ko rwose abatekinisiye bari amakampani aduha serivisi ari kubikoraho. ngira ngo nka za YouTube zirimo zirakora nta kibazo. unyarukiye nko ku rubuga rwa Isinyesi TV urabona ko nta kibazo, ibikorwa byacu birahari. Network ndabona igize ikibazo gake, ariko ntabwo ari cyo cyaba ari ikibazo. nagira ngo tuvuge ku bijyanye n'uburyo social media yikubiye rwose imikoreshereze ku rwego rw'isi, aho Facebook zihagaze hejuru n'abantu users cyangwa se abayikoresha umunsi ku munsi miliyari 2.850 na miliyoni 853. ikaba ikurikirwa na YouTube ifite miliyari 2 na miliyoni 291. ikongera igasubirirwa na WhatsApp nayo ikunze ikoreshwa n'abanyarwanda cyane n'isi yose muri rusange, aho ifite miliyari 2 z'abayikoresha umunsi ku munsi. Hagakurikiraho ku mwanya wa 4 Instagram ifite miliyari 1 na miliyoni 386. Facebook Messenger nayo ntabwo ari agafuka imvugo rimwe, kuko ifite miliyari 1 na miliyoni 300. hakaza n'izindi mbuga tutamenyereye nka WeChat ifite miliyari 1 na miliyoni 242. hagakurikirwa na TikTok ifite miliyoni 732. iyi Double Key ifite miliyoni 606. ikurikiranwa na Douyin ifite
abayikoresha bagera kuri miliyoni 600. Instagram nayo ntago yahatanzwe kuko ihagaze ku bayikoresha miliyoni 550, igakurikirwa n'iyo bita Sina Weibo ikoreshwa na miliyoni 530, hagakurikiraho Snapchat ngira ngo turayimenyera hano iwacu mu Rwanda, ifite miliyoni 514 bayikoresha umunsi ku munsi. Kuyashu ifite miliyoni 481, Pinterest ikoreshwa na miliyoni 478, Reddit ikoreshwa na miliyoni 430, na Twitter ikoreshwa n'abantu miliyoni 397. Tugasoza kuri iyi statistic yacu ku rubuga rusa naho risoza rwa Koran ikoreshwa na miliyoni 300. Ngira ngo ibi nibyo twabakusanyirije ku makuru ajyanye na social media zimenyerewe cyangwa imbuga nkoranyambaga zimenyerewe ku rwego rw'isi, amakuru yo mu kwa karindwi mu mwaka wa 2021. Noneho tukaba dushaka kugira ngo tubagezeho uko rwose Facebook nk'urubuga rwakomeje kwigaragaza no kuzamuka mu buryo budasanzwe, rwagiye ruzamuka kuva mu mwaka wa 2018 mu gihembwe cya kabiri. Ni ukuvuga ngo ni ukuva mu kwezi kwa kane, kwa gatanu no kwa gatandatu kugera mu mwaka wa 2021 mu gihembwe cya kabiri. Ubwo ni ukuvuga naho ni ukwezi kwa kane, ukwa gatanu n'ukwa gatandatu. Mu mwaka wa 2018 rero mu kwezi kwa kane n'ukwa gatanu n'ukwa gatandatu, Facebook yari ifite abayikoresha bageze kuri miliyari 2.5. Uyu munsi mu kwezi kwa kane n'ukwa gatanu n'ukwa gatandatu yari imaze kugira abayikoresha miliyari 3 na miliyoni 51. Ni ukuvuga ngo harimo ikinyuranyo cya miliyari yose n'igice kimwe y'abakoresha uru rubuga umunsi ku munsi. Ngira ngo murumva uburyo rwose izi mbuga nkoranyambaga zigaruriye imitima y'abatuye isi. Rero ndagira ngo buri wese nibura yumve uburyo rwose iki gikorwa cyo kuba izi mbuga zahagaze kirimo kigira ingaruka ku bantu bakoresha izi mbuga nkoranyambaga. Nanjye ndimo, nawe urimo kurikira iki kiganiro. Ni ukuri rwose ikoranabuhanga burya ngo ntago mujya inama, ariko rirafasha mu kazi k'umunsi ku munsi. Ngira ngo iyo turebye izi mbuga nkoranyambaga, izi mbuga dukunze gukoresha cyane ni imbuga zo muri Amerika. Reka dufate ingero ku mbuga nkeya, aho ku rutonde rw'ibigo 10 by'agatangaza mu mbuga nkoranyambaga cyangwa social media, world top of social media companies raised by market capital as on September 1st. Uburyo zagiye zinjiza imitahe. Ngira ngo ku mwanya wa mbere tuhasanga urubuga rwa Facebook, ku mwanya wa kabiri tukahasanga urubuga rwa YouTube, ku mwanya wa gatatu tukahasanga urubuga rwa Snap Inc. ariko rutanga serivisi ya Snapchat. Tukahasanga ku mwanya wa kane ByteDance, ku mwanya wa gatanu tukasanga Baidu, ku mwanya wa gatandatu tukasanga Twitter, ku mwanya wa karindwi tukasanga LinkedIn, ku mwanya wa 8 tukasanga Kuyashu Technology, ku mwanya wa 9 turasanga Pinterest, ku mwanya wa 10 turasanga IG Instagram. Umwami w'amafoto, umwami w'udukoryo, umwami w'ibyishimo n'ibirori. Turagira ngo turebe rero ku buryo nko ku rubuga rwa mbere, nibura Facebook, nibura ku rutonde rw'isi rwo mu kwezi kwa 9 ku itariki ya mbere umwaka wa 2021, yari ifite capital cyangwa se umutahe wa miliyari 1 na miliyoni 70, miliyari 170.
z'amadolari y'Amerika. Ikaba yari ku mwanya wa gatandatu mu makampani yihagazeho rwose ku bijyanye n'imitahe. Ku itariki ya mbere y'ukwa mbere umwaka wa 2021 Facebook yari ifite umutahe cyangwa se agaciro ka miliyari 778 na 0.40 by'amafaranga y'amadolari y'amanyamerika. Mu kwa gatandatu umwaka wa 2020 Facebook yari ifite umutahe wa miliyoni 598 na miliyoni 240 z'amadolari y'amanyamerika. Ikaba yari ku mwanya wa gatanu muri kampani zo muri Amerika zifite agafaranga. Ikaba yarabashije kwinjiza ku mwaka miliyoni 85 n'ibihumbi 960 y'amadolari y'amanyamerika. Ikaba yaragize inyungu ikuweho n'ibindi byose byakenewe ifite agaciro ka miliyoni 29 n'ibihumbi 150 by'amadolari y'Amerika. Turasimbuka turebe ku muyobozi headquarter yayo cyangwa se ikigo ibiro bikuru byayo biri muri USA, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kikaba kiyobowe na CEO wacyo ari we nyiracyo Mark Zuckerberg. Ngira ngo twakomeza kuri ku cya kabiri aricyo YouTube. Nacyo rwose gihagaze ku mwanya w'113 ku rwego rw'isi. Ikaba iyobowe na CEO wayo, umuyobozi wayo mukuru Susan Wojcicki. Headquarter yayo nayo iri muri Amerika. Snap Inc. nayo yari ku mwanya w'132 ku rwego rw'isi mu kwa 9 ku itariki ya 2021, ifite umutahe cyangwa ifite agaciro ka miliyari 120 na miliyoni 34 z'amadolari y'Amerika. Ariko mu kwa mbere umwaka wa 2021 yari ifite agaciro ka miliyari 74 na miliyoni 603 z'amadolari y'amanyamerika. Urumva ko agaciro kayo kari kubye kabiri. Biragaragara ko imbuga nkoranyambaga zikomeje kuzamura agaciro kazo kikubiciro nyinshi, aho abatuye isi bakomeje kugenda bazamuka mu gukoresha izo mbuga nkoranyambaga ku muvuduko udasanzwe. Ngira ngo mu mwaka wa 2019 hari imbuga zagurishije bakunzi bacu rero ba channel yacu Isinyes TV. Turabashimiye kuba mwakomeje kudutega amatwi kuri aya makuru twasangiraga ku bw'imbuga nkoranyambaga zitandukanye zahagaze turimo gukora ubungubu, kugira ngo hatagira usimbuka cyangwa guhamagara umutekinisiye ngo amufashe kuyikora. Bitandukanye byire bicaracara ku mbuga nkoranyambaga, guhura n'umutekinisiye utari nyangamugayo akayarya ntamubwire ko ari ikibazo cy'ikoranabuhanga cyavutse ku rwego rw'isi. Ngira ngo abahanga cyangwa n'abatekereza ku bijyanye n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga bakomeza gutekereza cyane, kuko ubu turimo twihuta cyane tuva mu buryo bwa gakondo twinjira muri monde cyangwa mu isi byo gukoresha ikoranabuhanga gusa. Paperless and most use of ICT. Murakoze nakagaruka. Ntukibagire gukora subscribe kuri channel yacu Isinyes TV, kandi ntibagirwe gukora mwari kumwe n'umunyamakuru wanyu tubana umunsi ku munsi Emike. Turabakunda mu buryo budasanzwe.